katarzа kao pojam je već dosta dobro definisana u, recimo, filozofiji, u teoriji umetnosti i u psihologiji, gde se ona ispominje dosta često. Pa se ja ne bi baš toliko bavio tim stvarima, više bi se u stvari orijentisao i akcentovao na spiritualnu, na duhovnu katarzu. Naravno, ove teme, kao i uvek, će kod nekih gledalaca da izazovu skepsu, ali eto, s jedne strane skepticizam je dobar, da nas ne čini naivnima i da nas na neki način potera na preispitivanje svega onoga što čujemo ili pročitamo, a sad opet on nas na neki način i štiti u stvari od nepoznatog i od onostranog, pogotovo naša racija koji se u tim situacijama osjeća veoma ugroženim, ali sa druge strane skepticizam i insistiranje na njemu nam svakako ukida onu vrstu pasoša za posetu terra incogniti ili čak nastanjivanje u istoj, što je verovatno i cilj kod većine onih koji teže nekim onako prijatnijim i lepšim, suptilnijim i taranijim stanjima, kako se to i danas naziva, nekim višim frekvencijama, u kojima bi se moglo obresti njihovo biće. Pa poznato je u stvari da je čovek kao još uvek, da tako kažem, iako mi težimo nekom jedinstvu i celovitosti na neki način, čovek je još uvek kao neka velika plantaža kontradiktornih impulsa. Pa upravo procesi čišćenja mogu kod mnogih ljudi koji se ne bave time da izazovu možda osjećanje da su ljudi koji su na duhovnom putu licemerni, jer ponekad pričaju jedno, a rade drugo. Ali upravo mislim da je jedan od razloga za to i taj što se prolazi kroz jako teške procese čišćenja, pogotovo kod onih osoba koji su u celu tu priču o duhovnosti, a većina njih je takva, ušli kroz onu stranu dekadencije. Znači, kao da su došli do paroksizma nekih negativnih psihičkih, emotivnih i mentalnih stanja, pa nisu više imali drugi izbor, nego morali su jednostavno da se izbiju u određenu duhovnu priču i da jednostavno potraže spas za svoju dušu u onome što nazivamo spiritualnost. Naravno, po meni je konformizam onaj koji je najteže transcendirati u onostranu i u metafiziku, a naprosto mislim da oni koji su rođeni čisti, a njih je jako malo, da mogu na jedan jednostavan i lak način da pređu u te neke duhovne sfere, dok većina ljudi koji se upućuju ovim stazama dolaze u stvari iz one sfere dekadencije. Znači, kao što je rekao Barbara D'Aurevilles za Huysmansa, koji je napisao roman Nasuprot, kao ovom liku posle ovog dela sledi ili Podnožje krsta ili Cep pištolja. Znači, nema trećeg, kao postoji samo taj izbor kod ljudi koji su na neki način dosekli paroksizme negativnog i paroksizme ekstrema u bilo kom obliku. Što se tiče samog procesa čišćenja, ovde se odvija priča koja možemo nazvati kao nekom vrstom suočavanja sa duboko zakopanim talozima lične istorije, sa nekim onako stanjima koje možda čak u neku ruku nisu i dovoljno dobro iživljena u jednom svesnom formatu naše lične istorije. Tako da se one u procesu čišćenja mogu ispoljiti kao teške abreakcije, znači kao potisnuti sadržaji koji naprosto naviru u svesni deo ličnosti, a onaj ko je tek na početku ovog puta je veoma često zbunjen intenzitetom i snagom ovih emocija koje naprosto nemaju baš neko uporište u racionalnim razlozima, nego su oni više kao reanimacija nekih starih trauma, nekih starih negativnih stanja u kojima smo možda bili neki duži vremenski period, ali to nekako je biće novim događajima naprosto potisnulo i nije ga dobro iščistilo. Sad, pošto mi u ovim vremenima kroz tekstove, kroz meditacije
i slične tehnike dolazimo u dodir sa određenim metafizičkim silama. Da li su to duhovne, kosmičke energije, da li su to možda neke vanzemaljske inteligencije, da li su to možda čisto energije prirode koje su oko nas. Pogotovo spuštanjem tih nekih energija i nekih određenih impulsa koji bi mogli da nas pročiste, kod nas se javlja ta tendencija da sve one teške, guste energije koje su negde pohranjene u nama, da moramo da otpustimo. Pa upravo tako ja mislim da se biće na neki način i životna, naša lična životna energija ohrabrena ovim metafizičkim uplivima, naprosto stvara jednu snažnu bujicu koja vrlo često može da se sudari sa parasitskim branama koje se nalaze da li u nekim našim slabije razvijenim čakrama ili možda energetskim kanalima, i upravo u tom sudaru dolazi do jakih predvorja katarze. Moguće je da nekoliko dana se osjećamo užasno loše, da bi nakon izvesnog vremena, kada ta naprosto bujica koja je nezaustavljiva probije tu određenu branu i iščisti je, došla do grlene čakre. U grlene čakre se stvara izuzetno velika napetost i naprosto po meni najneviniji način da se ove energije tamne, guste, koje su nam stvarale određene probleme u životu, otpuste, jeste plakanje. Dakle, ljudi ne treba da budu zbunjeni ako im se bez ikakvog razloga u procesu čišćenja dese obilni suzopljusi. Nakon ove teže faze dolazi ona faza koju bi možda mogli nazvati uslovno rečeno blažom. A ona podrazumeva ipak neka negativna stanja koja izlaze iz nas, ali koja su nekog nižeg intenziteta i nižeg stepena neprijatnosti, da tako kažem. A to je otprilike i bes. Od besa valja biti posebno oprezan, zato što bes može više u tom sociološkom smislu biti nezgodan i u smislu našeg odnosa sa okolinom, dok je recimo za naše biće on mnogo manje ugrožavajući. Tako da verovatno je tu potreban određen stepen svesnosti koliko god bes bio intenzivan, njegov izlazak, naravno, i njegovo pročišćenje. I potrebno je da se on ipak kanališe i kontroliše na neki pravi način, da se ne bi ušlo u određene afektivne situacije koje mogu da nam pričine neke probleme. Nakon opet tog perioda besa, rekao bih da dolazi jedan od delikatnijih faza, a to je period ranjivosti. Kod perioda ranjivosti mi možemo u stvari poprilično prijatno da se osjećamo u toku dana. Jedino da što smo malo preosetljivi tek kada noćne legije u stvari prekrile zemlju, to jest kad uđemo u svet snova, a san je naravno područje gde se ranjivost veoma delikatno ispoljava, a u ovom slučaju katarze je vrlo, vrlo snažna. Pa tako dolazi do mistifikovanja određenih osoba, pa životinja i pogotovo mesta na kojima dugo nismo bili, a koje za nas imaju izuzetno veliku sentimentalnu vrednost, jer mi smo u toku dana ili u toku tog nekog perioda života mogli smo vrlo olako da pređemo preko određenih stvari koje su nam se dešavale, da bi naplatu svega toga u emocionalnoj valuti doživjeli u toku sna. Pa tako, eto, u snovima isto dosta često mogu da se dese određene emocionalne eksplozije. Nakon ipak tog nekog mističnog perioda koji se u mnogome u ovoj fazi duhovnog razvoja i u ovoj fazi delovanja katarze izražava čak i kao mistične regresije u detinjstvo, gde neki miris ili neka slika mogu da u potpunosti evociraju uspomene, kao što to biva i u svakodnevnom životu, međutim kod katarze je to mnogo pojačano, tako da naprosto ona vrsta sećanja i nostalgije mogu da prerastu u bukvalne regresije u taj period.
gde nas jedino ovih 5 čula na neki način, pogotovo čula vida, nam je jedina barijera da se ne bi zaista obrali u sopstvenoj prošlosti, u određenoj situaciji, na određenom mestu. Naravno, u ovom periodu jeste najvažnije prihvatanje svega ovoga što se dešava i prihvatanje sentimentalnosti, jer ipak katarza jeste na neki način najviše obojena intenzivnim emocijama i sa sentimentalnošću, pogotovo u toj nekoj drugoj, blažoj fazi, a naprosto mislim da to nakon izvesnog vremena, kada se dobro iščisti, može da preraste u jedan mir i jednu staloženost. I ovu verbalnu šetnju u psihobijentalnim arhipelazima bih završio poslednjim poglavljem u ovom procesu. To je svakako faza u kojoj tama biva raspršena od strane svetlosti. Ako bismo se prebacili na emocionalni nivo doživljavanja stvari, to je period u kome preovladavaju unutrašnji mir, staloženost i neka vrsta tinjeviće ekstaze. Naravno, taj period ne traje dugo, zato što se proces nanovo ponavlja. Međutim, svaki put on biva sve nekako manje intenzivan i sve manje mučan, sve manje težak za nas, da bi verovatno nakon nekoliko perioda našeg duhovnog razvoja on je potpuno iščezao. Što će reći, pretpostavljam da tada katarza kao stanje više nema potrebe, kao proces u stvari više nema potrebe da postoji i svoju subliminiranu štafetu predaje nekim uzvišenijim i izdignutim stanjima svesti. Mnogo faktora može uticati na to koliko nam treba pročišćenje, koliko imamo nesavršenosti, uključujući karmu, traume tokom života, iz detinjstva, negativne misli, bolesti i tako dalje. Ako se ne bavimo svojim problemima i ignorišemo ih, može doći do bolesti koja je i sama neka vrsta čišćenja, koja zahteva da se bavimo tim problemom koji je proizveo bolest. Sada, ako se bavimo sobom i ako se bavimo tim problemima, ako ih prihvatamo, priznajemo, ako radimo na sebi u svakom smislu, onda može doći do čišćenja umesto zagađivanja organizma, kao što to inače se dešava, i degradacije. A ono što nam pomaže u tom čišćenju su razne prakse kao što su joga, meditacija, fizička aktivnost, zatim zdrava ishrana, spiritualna tehnologija i tako dalje, bavljenje umetnošću i tako dalje. Takođe, stvari koje nam daju rezultate mogu se naći i u prirodi, kao što su razne biljke, na primer ayahuasca, magične pečurke, pejote i tako dalje. U iskustvima s takvim stvarima čovek može doživjeti razne faze i razne vrste pročišćenja. Može se desiti kroz smeh, kroz suze, kroz bukvalno fizičko pročišćenje. Može se takođe probuditi kundalini i dolazi do
određenih stanja koje mogu se nazvati ekstazom i nirvanom i tako dalje. I kroz ta stanja čovek jednostavno postaje svestan druge vrste stvarnosti, ne samo ove naše trodimenzionalne stvarnosti, već i one koje možda i ne vidimo. I kroz to čovek postaje svesniji, a to je u stvari ono što je najbitnije kod svih ovih radnje koje se rade. Znači, najbitnije je u stvari da mi uzmemo odatle je svesnost. Jer što više je čovek pročišćen, može da razmišlja svesnije, da bude svesniji sebe, svoje okoline, svojih nedostataka i onda se bavi njima. I kada se bavi njima, živi mnogo svesniji život, samim tim i srećniji život. Može da upravlja svojim životom, da manifestuje svoj život, jer zna šta tačno treba da uradi ako je intuicija probuđena, tačno zna šta treba da se uradi u određenom trenutku, šta mu odgovara, šta mu ne odgovara i kakve će rezultate dobiti onim što uradi. A to je u stvari i poenta, da sami sebi određujemo kakav će nam život biti i da se trudimo jednostavno da živimo što svesnije, što srećniji život. Prvo iskustvo katarze koje sam imao bilo negde sa 23 godine u tantričko-seksualnom odnosu koji je bio polna inverzija i on je bio produkt jednog dubokog devocijskog odnosa prema ženskom partneru, moje devojci. Naravno, tada su bili ispunjeni svi uslovi koji su bili potrebni da bi se došlo u takvo stanje, a ja sam u takvo stanje ušao prilično nesvesno i neodgovorno na neki način. Naime, uslovi su bili to da je devojka bila nevinna, da sam ja bio prvi muškarac, a ja sam svojim svesnim izborom čekao da dovoljno sazrim i osvestim sebe da bih mogao potpuno da budem u devoci i nekoj materijalnoj, telesnoj, emotivnoj i mentalnoj ljubavi prema devojci. I otprilike nakon 6, 7, možda čak i 9 meseci našeg odnosa, uz određeno praktikovanje tantre, uspeli smo da dostignemo određeno stanje te polne inverzije, gde je dolazilo do zamene polova, tako da smo na neki način naše duše su razmenile tela i ja sam nakon toga u jednom veoma visokom stanju orgazma, jednom veliko visokom zadovoljstvu se našao pred jednim zidom koji je bio sav od gume i snažna sila ekstaze mi je gurala kroz njega, tako da sam se kroz njega razvlačio kao kroz nekakvu žvaku ili neku gumu. Osjećaj je bio neverovatno intenzivan i nakon recimo nekoliko sekundi pukla je ta guma i ja sam uleteo u jedan novi svet do koje tad naravno nisam bio
ni emotivno, ni mentalno spreman. I u tom svetu sam proveo negde okvirno oko 30 godina, mada je to teško proceniti s obzirom da u paralelnim dimenzijama ili nekim rečima, drugim rečima rečeno, na planetama na kojima sam provodio to vreme se drugačije manifestuje na jedan potpuno drugačiji način. Tako da su i iskustva koje sam imao tamo toliko drugačija da je o njima veoma teško pričati i raspravljati u ovoj dimenziji, u ovoj realnosti koja je na neki način naša zajednička. Ali ono što je jako zanimljivo jeste da je ovde na planeti Zemlji prošlo negde oko 30 sekundi opet otprilike, a ja sam se na neki način duša se vratila u ovo telo sa dodatnih 30 godina iskustva. I nakon toga sve što sam doživio je toliko bilo kompleksno za moj um i moju svesnost koju sam tad ušao, da su mi nakon toga trebalo još 10 godina da samo doživim jedan, to je da osvestim jedan mali delić svih tih iskustava i doživljaja koje sam imao. Ali ukratko, ono što je veoma simptomatično za sve te planete jeste jedan neverovatno lagani osjećaj poleta, potpunog zadovoljstva i mogu reći da je sreća i ekstaza tamo najgore moguće osjećanje koje postoje, znači sva ostala su savršenija, bolje, potpunija, neverovatna čistina, realnost koja je potpuno željnik, da se želje ostvaruju maltene odmah, na tom nivou da se može putovati i u prošlost i u budućnost bez ikakve granice, ograničenja, gde se može biti svestan svojih prethodnih inkarnacija, gde se može ući u žensko telo, muško, biljku i imati određena zadovoljstva, saznanja, koja, opet kažem, toliko bila neverovatna da je bilo potpuno teško nakon toga vratiti svoju realnost, ali ono što znam jeste da su mi nakon toga čula bila veoma pročišćena, da je život koji sam tada vodio bio potpuno presečen i moja svesnost je potpuno postala drugačija, postao sam svestan viših sila koje deluju na moj život. Ta katarza me je pročistila do te ove mere da sam osjećao potpunu ljubav nekoliko dana nakon toga prema svemu oko mene, sve sam osjećao kao veliko zadovoljstvo. Sve me to duboko ispunjavalo i davalo mi neko neverovatno zadovoljstvo i to se osjećalo i ljudima oko mene, su bili zapljesnuti tom neverovatnom energijom.